Добрый день. Меня зовут Айва. Я сибирская потомственная шаманка. Guten Tag, ich heiße Ayla. Ich bin die sibirische Schamanin nach meiner Tradition meiner Ahnen. И сегодня я хочу сделать вам подарок. Und heute möchte ich euch ein Geschenk machen. Абсолютно каждый человек в своей жизни верит в удачу. Absolut jeder Mensch in seinem Leben glaubt an das Glück. Каждый раз, просыпаясь утром, мы хотим, чтобы сегодня был удачливый день. Jedes Mal, wenn wir aufwachen, wünschen wir uns, dass der Tag erfolgreich verläuft. То есть, чтобы все дела, которые мы запланировали, прошли успешно. Das heißt, alle Sachen, die wir vornehmen, mit erfolgreich und ganz gut gelingen können. И, к сожалению, так происходит не так уж и часто. Und leider geschieht das nicht so oft. Чаще всего в нашу жизнь врываются какие-то события, эмоции других людей, и все идет наперекосяк. Sehr, sehr häufig kommen verschiedenste Situationen in unser Leben und vieles läuft schief. И как же нам приятно смотреть на тех людей, у которых все идет по порядочку, как они запланировали. Und wie interessant ist es für uns, immer solche Menschen anzuschauen, bei denen alles geplant ist. В чем же их секрет? Wo ist das Geheimnis? Почему у них все получается? Warum klappt es bei denen alles? Почему у них есть удача в делах? Warum haben sie dieses Glück in ihrem Vorhaben? Да просто потому, что рядом с ними живет дух удачи. Die Antwort ist einfach. Ein Geist des Glücks lebt neben ihnen. Наши древние предки верили, что такой дух существует. Unsere uralten Ahnen haben ganz fest daran geglaubt, dass dieser Geist des Glücks existiert. И в разных культурах, в разных традициях существуют самые разные маленькие и большие ритуалы на привлечение духа удачи. Und in verschiedensten Kulturen und in verschiedensten Zeiten existierte solche Rituale, um das Glück anzuziehen. И мой учитель, шаман Кудайкам, научил меня многим разным ритуалам на удачу. Und mein Schamanenlehrer Kudaikamp hat mir unterschiedliche Rituale beigebracht, um dieses Glück anzuziehen. Из его благословения я хочу сделать вам этот подарок. Und mit seinem Segen möchte ich euch heute ein Geschenk machen. Я хочу поделиться с вами одним небольшим ежедневным ритуалом на удачу. Ich möchte mit euch ein Ritual für jeden Tag teilen. И если вы хотите, чтобы сегодняшний день у вас удался, Und wenn ihr euch wünscht, dass der heutige Tag bei euch ganz gut gelingt, если вы хотите, чтобы все прошло как по маслу, wenn ihr euch wünscht, dass es einfach alles wie Butter fließt, начинайте свое утро с этого ритуала. beginnt euren Morgen mit diesem Ritual. Делайте его вместе со мной. Macht es zusammen mit mir. Наполняйтесь той силой, которую я могу вам дать. Fühlt euch, ladet euch mit dieser Kraft auf, die ihr euch geben kann. И пусть ваша жизнь будет удачлива. Und möge euer Leben voller Glück И sein. все неудачи обойдут вас стороной. Und das ganze Unglück euch einfach umgeht. Подготовьтесь, пожалуйста, к этому ритуалу. Bereitet euch bitte für dieses Ritual vor. Отключите мобильные телефоны, городские телефоны, все средства связи. Schaltet bitte alle Handys, Geräte, Telefone aus. Попросите, чтобы никто вас сейчас не беспокоил. Und bitte bittet alle anderen, damit ihr jetzt in diesem Augenblick alleine Вы можете bleiben könnt. этот ритуал делать либо стоя так же, как я. Ihr könnt einfach dieses Ritual im Stehen machen, wie ich es tue. Можете лечь, Ihr könnt auch ruhig euch hinlegen. либо примите позу сидя, так, чтобы облокотиться спиной о спинку, чтобы спина отдыхала. Oder ihr könnt euch hinsetzen mit dem Rücken gerade und lehnt euch mit dem Rücken an die Sitzlehne, damit euer Rücken sich entspannt. И прежде чем мы начнем, Und bevor wir подумайте, beginnen, пожалуйста, о тех делах, которые вы хотите сегодня успешно совершить. denkt bitte an solche Handlungen, an dieses Vorhaben, was ihr heute unbedingt erfüllen und erreichen möchtet. И в какой последовательности они должны произойти в течение сегодняшнего дня. Und in welcher Folge soll es heute im heutigen Tag geschehen? И как только вы готовы, мы Und с wenn вами начнем. ihr bereit seid, dann beginnen wir zusammen. Прислушайтесь к звуку шаманского бубна. Hört die Klänge der schamanischen Trommel. Сейчас этот ритуальный алтайский бубен пробудит ваши силы. Jetzt diese rituelle altaische Trommel wird eure Kraft wecken.
Вслушайтесь в эти удивительные звуки. Hört diese wunderbaren Klänge. И если вы очень чувствительны, и вам хочется встать и двигаться в ритм бубна, делайте это. Wenn ihr sehr fühlsam seid und ihr das Gefühl bekommt, ihr möchtet aufstehen und euch bewegen zu den Klängen der Trommel, dann macht es einfach. Вы можете оставить глаза открытыми, а можете их закрыть. Ihr könnt eure Augen schließen und ihr könnt eure Augen offen lassen. И вот сейчас представьте, что начинается ваш день. Jetzt stellt euch vor, euer Tag beginnt. Вы стоите на дороге своей жизни. Ihr steht auf dem Weg eures Lebens. Перед вами отрезок пути величиной в этот сегодняшний день. Vor euch ist der Weg und seine Länge entspricht der Länge dieses Tages. И есть важные дела, которые вы хотели бы совершить. Und es gibt natürlich wichtige Sachen, die ihr heute erledigen möchtet. Есть много важных слов, которые нужно сказать людям вокруг вас. Es gibt natürlich sehr viele wichtige Worte, die man unserer Umgebung sagen möchte. И нужно обязательно уловить всю пользу, которую приносит вам этот день. Und wir müssen natürlich den ganzen Nutzen verspüren, der von diesem Tag zu uns fließt. И прямо сейчас начните делать глубокие вдохи, глубокие выдохи. Und schon jetzt in diesem Augenblick beginnt einzuatmen und auszuatmen. Вы делаете вдох Ihr atmet tief ein и выдох. und ihr atmet aus. Вдох Einatmen и выдох. und ausatmen. И с каждым вдохом Und mit jedem Atemzug сконцентрируйтесь, а с каждым выдохом отпускайте все, что сейчас вам мешает. Mit jedem Einatmen konzentriert euch. Mit jedem Ausatmen lasst einfach alles los, was euch ablenkt. Со вдохом вы вспоминаете, вы представляете, что может сегодня помешать вам в этом дне. Mit dem Einatmen erinnert euch daran oder stellt euch vor, was könnte euch an diesem Tag hindern. А с выдохом выдохните эти препятствия и трудности. Mit dem Ausatmen atmet all diese Hindernisse aus. Трудности, которые могут появиться во внешнем мире. Die Schwierigkeiten, die in der äußeren Umgebung, äußeren Welt geschehen können. И трудности, которые есть внутри нас. Und die Schwierigkeiten, die in uns existieren. Не веря в себя, Zum Beispiel kein Glaube an uns selbst, die Ängste, беспокойство, Unruhe, Hektik, какая-то напряженность и суета. eine gewisse Anspannung. Все это выдыхайте. Atmet das alles aus. И я сейчас забираю у вас все то, что вы выдыхаете. Und jetzt nehme ich einfach alles mit, was ihr ausatmet. Все то, что вы готовы сейчас отдать, я забираю. Alles, was ihr bereit jetzt mitzugeben, nehme ich mit. Я забираю ваши страхи. Ich nehme eure Ängste mit. Я забираю вашу суету и беспокойство. Ich nehme eure Hektik, Unruhe mit. Я забираю усталость и тяжесть изнутри вас. Ich nehme die schwere Müdigkeit der Schöpfung aus eurem Körper heraus. Я забираю накопившийся стресс. Ich nehme den ganzen Stress, was ihr angesammelt habt, Я mit. забираю все неудачные, негативные эмоции. Ich nehme alle unglücklichen, negativen Emotionen mit. И память о неудачных ситуациях, когда что-то не получалось. Und Erinnerung an negativen Situationen, wenn etwas nicht geklappt hat. И я забираю все эти эмоции, всю эту усталость, которая может помешать вам в этом дне. Ich nehme all diese Emotionen, all diese Situationen, die euch an diesem Tag hindern können, nehme ich alles mit. Только отдайте ее мне. Ihr müsst einfach mir das übergeben. И вы чувствуете, как будто целые килограммы, целые тонны какого-то груза падают с ваших плеч. Und ihr spürt, wie die große Last von euren Schultern abfällt. Очень хорошо. Sehr gut. Я забираю этот тяжелый груз. Ich nehme diese ganze Schwere mit. Груз, с которым так трудно двигаться вперед. Und diese ganze Last, mit der es ist so schwierig, sich nach vorne zu bewegen. Тяжесть, которая тормозит вас на пути. Schwierigkeit, die uns vorne auf dem Weg in die Zukunft aufhält. И я посылаю свою силу вам на помощь. Und ich schicke euch meine Kraft für die Unterstützung. Я посылаю силу Байкала.
Und ich schicke euch die Kraft vom Сейчас я Baikalsee. нахожусь на берегу этого священного озера. Jetzt befinde ich mich am Ufer dieses Sees. Мы только что закончили знаменитую нашу шаманскую экспедицию. Gerade eben unsere wunderbare schamanische Expedition zu Ende gegangen. И силу всех этих священных мест, по которым мы прошли, я посылаю вам сейчас. Und die Kraft dieser heiligen Orte, die wir besucht haben, sende ich euch. Вдохните, Atme diese Kraft ein. возьмите, Nehmt diese Kraft mit. ощутите, как прилив сил наполняет вас. Verspürt, wie diese Kraft zufließt. Представьте, как вы начинаете делать шаг. Und stellt euch vor, ihr beginnt die Schritte zu machen. Вы начинаете идти Ihr по дороге beginnt своей судьбы. zu gehen auf dem Weg eures Schicksals. Шаг за шагом вы начинаете мысленно проходить ваш сегодняшний день. Schritt für Schritt beginnt ihr durch den ganzen Tag durchzugehen. Шаг за шагом вы идете вперед. Schritt für Schritt geht ihr nach vorne. И вы видите сейчас, как происходят все эти события, запланированные на сегодняшний день. Und ihr seht, wie diese Ereignisse, was ihr vorgenommen habt, mit Leichtigkeit geschehen. Вы легко, удачливо все эти события проходите. Ihr geht ganz leicht durch diese Ereignisse durch. Вы добиваетесь нужных результатов. Ihr erreicht genau diese Ergebnisse, die ihr erzielen Я möchtet. посылаю вам силу Байкала. Und ich sende euch die Kraft des Посылаю Baikalsees. вам силу этих священных, древнейших духов планеты. Und ich sende euch die Kraft der uralten, heiligen Geister des Planeten. Я посылаю чистоту, которая здесь на Байкале до сих пор сохранилась. Und ich sende euch diese Reinheit des Baikalsees, Чтобы работала ваша интуиция. damit eure Intuition gut В funktioniert. сегодняшнем дне вы четко чувствовали, где опасность, где сложность, где удача. Damit ihr mit Leichtigkeit spüren könnt, wo ist die Gefahr, wo ist aber Glück. Чтобы вы прожили этот день максимально эффективно. Damit ihr diesen Tag maximal effektiv leben könnt. Вы идете. Вы шагаете по дороге своей жизни. Und ihr geht weiter auf eurem Weg eures Schicksals. Пройдите мысленно все события от начала и до конца, от утра и до вечера. Geht in Gedanken all die Ereignisse vom Morgen früh bis zum Abend hin. И еще раз мысленно вернитесь к утру и еще раз пройдите с утра и до вечера. Und nochmal in Gedanken kehrt zum Beginn des Tages und geht in Gedanken bis zum Ende des Tages durch. И делайте это не меньше 3 раз. Und macht das nicht weniger als 3 Male. И каждый раз, проходя этот участок пути, эти сутки, Und, наполняйте еще больше энергии все события, которые вы собираетесь сделать. und jedes Mal, wenn ihr durch diese Ereignisse durchgeht, fühlt diese Ereignisse mit noch mehr Energie auf. Как можно больше этой силы пропускайте через себя. Lasst so viel Kraft durch euch fließen, wie es möglich ist. В древних сказаниях написано, что Байкал – это озеро удачи. In uralten Sagen steht, dass der Baikalsee ist der See des Glücks. Я посылаю вам силу удачи. Ich sende euch die Kraft des Glücks. Пропускайте ее через себя и вкладывайте в те события, которые сегодня вы собираетесь совершить. Lasst diese Kraft durch euch durchströmen. Durch die Ereignisse, die ihr heute erreichen möchtet. И вы чувствуете, как события происходят, Und ihr spürt, wie diese Ereignisse geschehen. как они, наполненные силой, сбываются. Wie sie voller Kraft in Erfüllung gehen. У вас все получается. Und es gelingt einfach. И получается легко. Es klappt ganz leicht. Получается удачливо. Mit viel Erfolg. Получается с улыбкой. Und es klappt mit einem И Lächeln. вот вы доходите 3-й раз So до сегодняшнего вечера. geht ihr noch zum 3. Mal bis zum heutigen Abend Вы плотно durch. останавливаетесь. Ihr haltet euch allmählich auf И как бы смотрит немножко назад, как вы прошли этот день. und schaut ein bisschen zurück, wie ihr durch diesen Tag gegangen seid. И чувство удовольствия, удовлетворения, что вы сделали все возможное. Und das Gefühl der Befriedigung, Вы использовали все возможности, данные вам миром. dass ihr alle Möglichkeiten, die euch die Welt gibt, И вы genutzt продолжаете habt. чувствовать, что там, на правом плече вашем, сидит
дух удачи. Und weiterhin verspürt, dass auf eurem rechten Schulter der Geist des Glücks И вы знаете, sitzt. что сегодня вы ночью отдохнете. Und ihr wisst, dass heute Nacht ihr euch gut ausruhen könnt. А утро снова начнете с этого ритуала. Und den frühen Morgen beginnt ihr wieder mit diesem Ritual. И завтрашний день пройдет еще лучше, чем сегодняшний. Und der morgige Tag wird noch besser verlaufen als der heutige. И вот под вашими ногами дорога вашей судьбы. Und so unter euren Füßen ist der Weg eures И вы Schicksals. чувствуете, что можно каждый день проживать более эффективно. Und ihr fühlt, dass ihr jeden Tag effektiver leben könnt. И у вас это прекрасно получается. Und das gelingt ganz leicht und einfach. И теперь улыбнитесь. Und jetzt lächelt, Довольные сегодняшним утром. zufrieden mit dem heutigen Morgen. И сделайте вдох. Atmet ganz tief ein. И с выдохом откройте ваши Mit dem глаза. и Ausatmen закройте. öffnet eure Augen. Улыбайтесь. Lächelt. Прямо сейчас улыбайтесь. Jetzt in diesem Augenblick lächelt. Улыбайтесь мне. Lächelt mich an. Улыбайтесь начавшемуся дню. Lächelt dem heutigen Tag entgegen. Улыбайтесь духу удачи. Lächelt dem Geist des Glücks Улыбайтесь всем, кто окружает вас. an. Lächelt allen Menschen И проживите euch этот umgeben. день удачливо. und lebt diesen Tag mit viel Erfolg. Проживите этот день результативно. Lebt diesen Tag mit vielen Ereignissen und Ergebnissen. И если вы хотите, чтобы каждый день у вас проходил хорошо, Und wenn ihr euch wünscht, dass jeder Tag ganz gut verläuft, пожалуйста, делайте этот ритуал каждое утро. macht bitte dieses Ritual jeden Morgen. Особенно важно его повторять в те дни, когда у вас важные события запланированы. Insbesondere ist es wichtig, dieses Ritual auszuführen, wenn ihr etwas Wichtiges vorhabt. Безусловно, если у вас какие-то очень сильные важные моменты предстоят, там нужен ритуал более сильный. Und natürlich, wenn ihr etwas ganz Wichtiges habt, dann braucht man natürlich ein tieferes Ritual. И за этим ритуалом вы можете обратиться ко мне лично. Und um dieses Ritual zu bekommen, wendet ihr euch an mich. Перед тем, как выйти из дома, обязательно оденьте амулет. Bevor ihr rausgeht und das Haus verlässt, bitte zieht ein Amulett an. Sie sehen ganz unterschiedlich aus. Вступайте в этот день с защитой. Und beginnt diesen Tag mit dem Schutz. Но в течение дня, если вы почувствуете, что накапливается усталость, Und im Laufe des Tages, wenn ihr verspürt, dass ihr die Müdigkeit это aufsammelt, естественно. das ist völlig normal. Тогда обязательно включите на своем телефоне специальную музыку, Dann schaltet unbedingt auf eurem Handy eine spezielle шаманскую музыку. schamanische Musik И достаточно an. 10 минут, чтобы передохнуть. Es reichen vollkommen 10 Minuten aus, um sich И auszuruhen еще раз восполнить потенциал силы своей. und nochmal das Potenzial eurer eigenen Kraft zu regenerieren, И заканчивайте wiederherzustellen. свой день так же успешно, как и начали его. Und schließt euren Tag genauso erfolgreich, wie ihr diesen Tag begonnen habt. Ну а если вы хотите узнать о шаманизме больше, Und wenn ihr über Schamanismus mehr erfahren möchtet, если вы хотите усилить свой род, wenn ihr eure Ahnen verstärken möchtet, я приглашаю вас на очные семинары. lade ich euch zu unseren Seminaren ein, Сила рода. zu Seminaren Kraft der Ahnen. Сделайте для своего рода все, что от вас зависит. Macht für eure Ahnen alles Mögliche. И будьте не только вы удачливы в вашем роду, пусть обретут удачу все. Und seid einfach nicht nur ihr glücklich in eurer Familie. Alle Familienangehörigen können auch dieses Glück haben. И я жду вас на семинарах. Und ich warte auf euch auf unseren Seminaren. И я жду вас каждое утро у экранов компьютера. Und ich warte auf euch jeden Morgen vor dem Computerbildschirm. И да пребудет с вами сила. Und möge die Kraft bei euch sein. До встречи. Bis bald.